Menteri Rang Baru Kari Narendra Modi rengkat berkino yalam jongka SCO kuntop yo Presiden ke Rusia o Vladimir Putin, Presiden ke China o Xi Jinping, Menteri Rang Baru ke Pakistan o Shehbaz Sharif o Presiden ke Uzbekistan o Shavkat Mirziyoyev, Malaysia Mynta haka 22nd SCO Summit hasamarkan ke Uzbekistan. Palat arspa khandri kulur khan nyolak lala panpanya ikidawai injak tika hakalang jongkari India hapoka nationwide vaccination drive. Yaka e-auction of gift laai ho Menteri Rang Baru Kari Narendra Modi hakba ansdang lado asai kasngi kani ka e-auction kan beteng hado ka atrik kurisau. Yakakot alo kerteng Ambedkar and Modi on pelat tau Presiden Barim Ramnath Kovind Mynta kasngi ha kanong ba adali. Ka National Testing Agency kalapan banahay ka result nakabanta ka Common University Entrance Test Undergraduate Arja R4R.